Best maritime safety awareness program. Aredi mento atape ayanga nano Nairobi tanakaba. Tani pupurau on kami o metanako. Tararuai kami metega nga ay tipisinako. Yanga panana ni kauri na koi minitene. O arara rikitani pupurau inanoni merava. Kamri ay ni moani paya meurimi itari tainako. Pena kipua meu ya amusu pakana nuangayay. Oh, kakao na kontererio ipukin natakini kanuani po. Suwangian tapo ay kona kabayay. Otetay ay kuna okiyay. Oh, moani payete payve itagiyete hipe. Oh, ay te VHF radio. Oh, ay te GPS. Oh, paine makuribuki na missing. Oh, this best back, they and face. Orange smoke, it was the girasi, get the city. I vivid the on channel 16, the VHF. I youth and I'm by free. Whoa, I always so at 1050. Ipukini pokami. Oh, to kaki and the Ministry of Fisheries and Marine Resource Development. And the Marine Division. I man in Akim and the Toteka New Zealand. Anapeu a vera kiripesi. Arete meu retiroi o tita pomoa. Koi te kapten. Mete motu men. Kuri ei nuri ngaroi. Pameu ia pasensia. O arara rikikara aine awate. Miyukuni meu ia mina niko hoa hina noni bei. Tarai mai sia pasensia. Paena kirakion. Are
Avi